Attention reka turebe. Attention Joklesi rekuramo. Bamwita Victor Einari Joklesi number 1. Arareba aravuga ati numvise inkuru ziyandikishwa ngo bataka basinye muri sama ngo benshi bujuje ibitego 10 bahera kuri Hugo Ekitike bajya kuwitwa Joao Pedro. Dominique Kavetire winingwa nawe wahinduye ikipe yanza agasuzuguro ni jokeri arimo ararya za bwana na za wayine na za wapiri za Tottenham zitambwa. Mubicu uyu mwami wo mu majyaruguru niyubahwe. Scandinavian King, Vikings boy, mwite jokeri Victor Einari Joklesi. Ouverture du pied intérieur droit, fata Tottenham arundumurira mu manga. Aravuga ati Thierry yagiye ikubita mu matwi. Dennis Bergkamp akurura amatwi. Uwitwa Pires akubita inkonji. Frederick Yumbaga akurura icyo bita amano. Nanjye ndaza ndundumurira mu mwobo nishaka imanuke. Tottenham murayihora iki koko? N'umuturanyi utari mwiza ariko mutakabaye mwica gutya. N'umuturanyi mubi ariko mwakabaye mugirira impuhwe. Ese muramuhora ko kuri sita tatabaye. Tottenham go tudor wakigendeye ku ikipe mbona idafite pfo na ruguru we. Mubicu abafana bari basigaye nabo baratashe. Imyanya isigaye ibusa. Iyi stade ni nshya ariko ndabona bayigize itongo. Titiza Tottenham Hotspur. Shwanyaguza Tottenham Hotspur. Rekuramo gorazo Katyusha. Imana agenda inobagiza. Arayikirigita. Arayikaresa hano. Karese bebe. Arangije atwara abadefenseri mu mufuka. Ouverture du pied intérieur droit. Magicien. Impeccable. Intouchable. Arangije prasa deuxième poteau gugriramo Vicaria ryama bwa kane. Bress magique. Bine d'Arsenal kuri kimwe cya Tottenham Hotspur match bayirangiza mu buryo buri class. Attention reka turesa mukanesa cyari ikipe ya Arsenal. Kavinga cross ari attention Victor Einari Joklesi. Attention jokeri we. Jokeri Victor Joklesi. Magic FM. Bamwita Victor Einari Joklesi. Victor Einari Joklesi. Mubicu ni ikipe ya Arsenal. Mubicu ni ikipe ya Arsenal. Uyu mwami w'amajyaruguru akabicyubahiro muri Scandinavia. Akabintwari akabinkuba akabakatyusha muri Vikings. Mwite jokeri narababwiye ngo uyu ntabwo ari bwana. Ntabwo ari seti. Ni jokeri kuko imira zose irya zose kandi irya hose. Gera muri mediane ya Tottenham imira bunguri.
gera mu mpande irashwanyaguza muri defense iratatamura umuzamu arangije mirabubi Vikari arambura amaboko ariko Katyusha acira birarura yahageze pase nziza Juliette imbere David Normani bavugaga ko amaze iminsi ari muri meforme tanga assist ya kane Juliette imbere ahamagara Jokel aramubwira ati vunderezamo terekamo wakomanze igihe terekamo igitego cya 9 Victor Gyökeres igitego cya 9 y'isezo hagurutsa Seno abo mu majyaruguru muri tayari isi yose abafana Seno mwabonye icyo bita Katyusha rasa umwanzi yitwa Vikings boy ouverture de pied intérieur droit uyu murasi mwiza kabinkotanyi cyane sinayipu utareba kabiri kuko rimwe biba bihagije rekuramo ikitwa ishoti Tottenham stade yose igwa yemye bemera icyaha titiza be bamwita Victor na Gyökeres abwira Igor Tudor ati karibu mu murwa mukuru ariko mudafitemo ijambo karibu mu murwa mukuru mudakunda kuvugwa cyane ati karibu muri Premier League n'umuri rutazima Tottenham 1 Arsenal 2 yahoze muri Arsenal attention Arsenal zamuka neza Bukayo Saka imbere za Maria Drunken Master Ebereshieze Magic FM bamwita Ebereshieze Bele Oruchi Drunken Master uyu musore ni mubi cyane shaitwani nyuma ya macha 15 atavundereza mada titiza incundura bebe chuchuma bebe titiza hani arangije abwira abafana turukundo ruturanga uyu munsi muri North London derby bati nayisase hat-trick nayikubise 3 n'ababarira n'ubu ndayongera uyu musore yipasi mari mu buryo bw'agatangaza mu buryo buri class arangije areba incundura nk'umugabo uri class arangije akoresha ubwenge mu madefenseri nk'umugabo uri skillful zamura imara arangije arayipasa aravuga ati asansana Bukayo kamurara arabanza yishyiramo kugira ngo ibiryo biryohe kamurara arabanza yitonekamo kugira ngo Arteta yikoze ibicu kamurari bayiminjiramo kugira ngo stade yose ikangarane arangije kubita icyitwa Shaolin Tempo shyira icyitwa Bicycle Kick y'uruhande mwite Ebereshieze Bele Oruchi match 15 adatsinda yaherukaga hat-trick kuri Tottenham avuga ati abatsinze nawe yagiye muhagarare hamwe Magic FM attention ko rikosa abadefenseri baseno mube muretse Randani Koromwani elimina umwe babiri umwubikano rayaragara amatanga abagabo tayari Tottenham reaction Magic FM uwitwa Ebereshieze Bele Oruchi umaze gukangaranya stade ariya amaze gucecekesha abafana ba Tottenham ariya amaze guhagarika neza cyane imitima y'abakunzi ba Spurs amaraso atangiye guhagarara kuri bamwe bafite abasirikare bake maze uwitwa Declan Rice de Horse Cyuma ikipe igurisha ku gataro ikipe ishyira ku kiranguzo recuperation emblématique
rekiperasiyo atari yo witwara ndari koromoni aravuga ati subutu gasopo barater Mubicu ni ikipe ya Tottenham Hotspur baba mwitera ndari koromoni mwitera rutahizamu former Juve former Frankfurt former PSG uyu niba yaryarengagijwe n'abubatsi Paris ariko ririmo rirakomeza imfuruka randani Tottenham yaramwizeye Tottenham yaramurambagije Tottenham yamuhaye icyubahiro nawe azakibitura ariko igitunguranye atsinda igitego cye cya mbere muri Premier League baba match 19 nibwo Imana imutunze inkoni yabera nibwo Imana imutunze inkoni yisengeye nibwo Imana imutunze inkoni itunganyije nawe asukwa amazi y'umugisha amaze atsirika inyatsi makobwa ubwo Tudor yongera gushyira umutima mu gitereko Mubicu titiz Arsenal kimwe Tottenham Hotspur kimwe match umuriro